So the opportunity cost can be addressed in that regard. What this product does, it basically seals your base off from any water that penetrates into the base, thus adding to the longevity of the roads, and also, stopping the surface defects from happening. Tekeletso e tla dirwa mo tseleng ya A1 kwa Rasesa mo sekgeleng sa 500 meters. Gorata Moranyane, BTV News, Rasesa. Motswatona wa lephata la dikgaolo le tlhabololo magae re Mabusepule a re matshego a lekgotla la ditšhaba la ditlhabololo tsa senela ruri a dumalaneng ka ngwaga wa 2015 a lemoga seabe sa lelwapa mo dikganyeng tsa seemo sa phetogo ya loapi le tshomarelo tikologo mo ditlhabololong tsa senela ruri. Re Pule o buile se maabane kwa KwaZulu jaaka go ne go ipelelwa letsatsi la mafatshefatsi la malwapa go ya ka tebelopele ya setšhaba ya Vision 2036 tshomarelo tikologo le tiriso ya ditsatlholego e babalesegileng di botlhokwa mo go tlhabololeng itsholelo ya lefatshe leno. Tona wa itshireletso Nkashi Musi a re puso e tsweletse ka go diragatsa maitlamo le ditsholofetso tsa go netefatsa fa setšhaba le dithoto tsa sone di sireletsega ga mmogo le go tlhabolola matshelo a bone ka go ba neela ditlamelo. Re Musi o buile se kwa pulong semmuso ya ofisi potlana ya sepodisi kwa Tshedilamolomo Lone Sekobo. Kago ya ofisi e lopileng madi a kana ka 775,636 pula e tla thusa mo go lwantseng borukutli jo bo tsweletseng ka go diragala mo molelwaneng wa lefatshe leno le Aforika Borwa. Mme go atlega mo go gokotseng borukutli go ka kgonagala fa setšhaba baeteledipele le sepodisi ba bereka mmogo ka neelano. Go tlhalosiwa fa diofisi potlana tse di tla tlhabololwa le go godisiwa mo tsamaong ya nako. Botswana o tsweletse ka go akola kagiso le thomamo. Metso se se irwa ke gone go bona tshwaragano e re bona morahe o tshwaragana le puso gore ditiro tsotlhe di diragadiwe di be di diragale mme ebile re lwantsha jone borukutli go nna kagiso le thokgamo. Kago ya ofisi e ke ya bo 30 le bone agiwa go simolola ka ngwaga wa madi wa 2015-2016. Kgantsa tshireletso ya setšhaba di botlhokwa thata mo go goleng ga itsholelo le thitibalo ya lehatshe. Ke ka mo go leng botlhokwa go beeletsa mo lefapheng le la itshireletso. Tiro e re tshwaragantse le barona ba South Africa ka gore tota gore be re batlile police station a bagaetswa re batla go bula border ke police station kgankorano re upgrade border ya rona e bulwe dikoloi di hete mo tshela khabarno dikoloi di hete. Mo pulosing mmosong ya ofisi e morafe wa Tshedilamolomo o roletswe le koloi ya sepodisi mme o kopile go tlhokomela dithoto tse gore di kgone go tswelela di dirisiwa mo isagong. Lone Sekobo, BTV News, Tshedilamolomo. Molaoladitiro wa lekgotla la Botswana Nurses Union Re Baleseng o a kgotse puso go tsholetsa maemo a baoki go netefatsa gore ba nna le seabe mo go tseyeng ditshwetso. Re Baleseng o buile se kwa moletlong wa go ipelela letsatsi la baoki kwa Tsabong maabane. As a nursing community and as nurse leaders, we applaud the government for introducing that position of a director. It's a plus again, Minister, and it's a plus again, PS for the government. The position is internationally leading. We have talked about. Ra kgola puso go bo e dirile gore go nne le maemo a mookamedi wa baoki maemo a teng mo mahatsheng a mangwe. Chief nursing officer across all the DHMTs. Mafatse a gatetse pele gore nese le bone ba eletsa gore ba ka bonwa le ba rute ba joine dipolotiki ga e le gore ba setse ba le shy ka gore ke basadi you must empower them. You must elect them. The local parliament, take it as specially elected. Please dedicate one, just one, for NS. Company ya monogae ya Naledi Mining Services e beile monwana tumalano ya tirisano mmogo le ya DRA Global ya kwa Australia. Tumalano eo e letla bobedi jo go amogana dikitso le maitemogelo a tsa meepo baemedi ba di company ka bobedi ba saene tumalano eo kwa Janeng Thatorana.
Tumalano e ya dikhamphani tse pedi tse di nang le maitemogelo a go godimo mo mohameng wa tsa moepo e tla thusa go bula diphatlha tsa mebereko le go rotloetsa kamogano dikitso. Khamphani ya Naledi Mining Services e dira mono gae fa ya DRA Global le yone e tla ka dikitso tsa go gweba mo mafatsheng a harologaneng a Africa, Asia, Middle East le America. Bobedi jo bo ikemiseditse go amogana dikitso le maitemogelo go nonotsha badiri ba mohama wa tsa meepo. Maikaelelo a rona ke go tshwaraganela ditiro tse di tsamaelanang le maitlamo a rona a go dira bonatla le go tlhabolola mohama wa tsa moepo. Also strengthens Botswana's standing in the global mining community by showcasing Tirisano mmogo ke sekao sa bokgoni le maitemogelo a lefatshe la Botswana mo go tsa meepo le tse di tlhotlheletsang ditsamaiso tse di lolameng mo go tsa meepo. as a preferred destination for mining investment. It paves the way for future partnerships and opportunities that will continue to support the steady growth of this country's mining industry. Our deep expertise in minerals processing, hydrometallurgy. Kitso ya rona mo go tsa go epa ditswangmong le tse di dirisetswang go dira dibeteri botlhokwa ka e tsamaelana le maikaelo a lefatshe la Botswana a go ka bakanya itsholelo. Goals to diversify its mining industry. Botswana's rich Ditsamaiso tse di lolameng mo go tsa meepo ke sengwe se se ka ngokang dikhamphani tse di tswang kwa ntle go tla go beeletsa mo Botswana. investment and growth. Botsalano jo bo tla ka nako e ka yone puso e tsweletseng go rotloetsa dikhamphani tsa mono gae go batla babeeletsi kwa ntle le go tla ka metlhale e mešwa ya go dira dilo. The mining industry in Botswana stands as a beacon of excellence, renowned for impeccable governance standards. Mohama wa tsa moepo mo Botswana o dira bontle hela thata le fa o lebangwa ke dikgwetlho. Ke solofela fa botsalano jo bo tla tswala dikhamphani ka bobedi mosola. Demonstrated its resilience and ability to weather economic storms. I believe this partnership holds an immense promise for both our country and the mining industry at large. I want to give you the assurance that indeed it was a very smooth process. Ke batla go le rurifaletsa gore tshwaragano e ne le motlhofo ka re ne re na le maikaelelo a tsamaelanang mme ebile e tla thusa go nonotsha mohama wa tsa moepo. Arriving eventually to this particular occasion. And it is envisioned that it will open a world of opportunities both for Naledi and DRA and Botswana as a whole. Dikhamphani tsa mono gae di rotloeditswe go dira botsalano le dikhamphani tse di setseng di gatetse pele mo mehameng e farologaneng gore dikgwebo tsa mono gae le tsone di kgone go gola. Thato Ranna, BTV News, Jwaneng. Basupi ba puso mo tshekong e mo go yone o na le nna o gotseng Thato Mbisakoma le Richard Motshenge ba lebisitswe molato wa go khothosa marekisetso a tshopisi kwa motseng wa Motshudi. Baletse ba tlhaloseditse khotla ya ditsheko ya Broadhurst fa ba sekisiwa e le bone ba dirile molato o. Basupi bao ba buile se jaaka ba ne ba rolela le khotla bosupi jwa se se diragetseng ka kgwedi ya Mopitlo ka ngwaga wa 2020 fa ba sekisiwa ba ne ba tlhasela marekisetso ao ba ipapanne ka dibetsa tse di akaretsang thobolo ya pistol le thipa e tona e bogale ya machete. Ungudle Thamage le Mpho Keleboge ba tswelela. Motlotlomisi wa lefelo la borukutli ke gore crime scene investigator ba Meboaka o na tlhalosa lekgotla fa ditlhomiso tsa gagwe di supile fa menwana ya itsere mo kolong ya modiro wa Honda Fit e neng e dirisiwa ke basekisiwa ka boraro kgotsa lebenkele la Choppies go kgalong ya Ntshinoge kwa Motshodi go tlhomamisegile fa menwana eo e le ya basekisiwa. Mosupi yo mongwe wa puso yo gape e leng le polisi Sub Inspector Letlhogolo Mabua o tlhaloseditse lekgotla ditira tse di diragala kgwedi ya Mopitlo e le 28 ka ngwaga wa 2020 jaaka mapodisi bana ba begelwa ka borukutli jwa go kgothosa lebenkele la Choppies go ipapanwe ka dibetsa. Mabua a re gorogeng ga bone ko basekiswa bana ba inanaga mme bana ba lemoga fa basekiswa bana ba dirisa koloi ya modiro wa Honda Fit ya dinomoro tse di seng ka fa molaong tsa B854 AKV mme gape ba ipapanne ka tlhobolo ya modiro wa pistol gareng ga dibetsa tse dingwe. A re ba ne ba kgona go sela tlhobolo eo ya modiro wa pistol le sebelo sa madi sa lebenkele la Choppies gareng ga tse dingwe.
moitseanape wa borukutli jo bo dirwang ka maranyane morwa Kwena Tlhobolo o tlhalositse fa ba sepodisi ba ne ba mo neela megala e le meraro ya letheka e neng e dirisiwa ke basekisiwa ka nako ya go ipaakanyetsa go tlosa lebenkele la Choppies ka nako eo, mme mo tshekatshekong eo a kgona go lemoga fa ba belelwa ba amana le borukutli joo. Morago ga basupi ba letsatsi leno ba sena go wetsa dipego tsa bone, Makastrata Marele le Dipate o ne a laola gore basekisiwa botlhe ka boraro e leng o na le Nao Kgotseng, Thato Mabisa Koma ga mmogo le Richard Motšhenge ba tswelele ba tshegeditswe mo kgolegelong, mme tsheko e tswelele kgwedi ya Phatwe e le 12 go ya go ile 16 monongwaga. Unkutle Thamage, BTV News, Broadest Magistrate Court, Gaborone. Mothoetso ke go tsholetse o ska lebala tsa segwa di alatela kgante jana nako e roba bobedi nte ke go nele Ed a go shabise ka tsa metshameko. tla tšo lebogereg mothoetso madume dumela thako ya morago e gata fa ya pele gatileng teng re gatoga ka tsa metshameko tšedune mašakgomo metsone tsa re mothusa moeteledipele wa lekgotla la Botswana Athletics wa bona thetso o kopile barati le balatedi ba mabelo ka go farologana go tshologela kwa lebaleng legolo la setšhaba gompieno go tsena ka Sontaga go ya go bogela kgaisano ya mamang ya Botswana Nationals. Kgaisano eo ya malatsi mararo e tla bo e dirisiwa gape ke bataburi go ipatela phatla kwa di-Olympic tsa Paris sa monongwaga a re utlwe segola mebaeng. Thetso o tsweletse a re kgaisano e ta morago ga dikgaisano tsa BAA series tse ba ntse ba di tshegetsa mo mahelong ka go harologana go thagolela kgaisano ya mamang hela gareng ga Botswana go laleitswe batabogi go tswe mahatsi a Afrika Borwa, Namibia le Zimbabwe go ta go neela batabogi ba mono kgaisano e masheta jaaka bataba ba lebile go eketsa palo ya batabogi ba ba iponetse phatha kwa di-Olympic. National Champions tsena tsena di tla morago ga re tshware di series tse nne tse re tshwaetsa ko Frankstown le mo Gaborone. So re la le tsalo top 24 athletes mo senior category, that is both genders. Re la le tsalo top 16 ka go bo bonnananyana junior le youth category. Me re soletse gore batho ba nne teng bo bontsi ja bone ka moso le go lebella thasolo go ka matlhatso gareng ga mathakuri ka go harologana a batabogi ba tao ba phadisana mo go one ke lebelo la popota la mono 400 meters, 200 meters, 100 meters, 800 meters, 400 meters hurdles, long jump, 10,000 meters ga mmogo le shot put. Kgaisano e simolola ka Labotlhano mme e tla wela ka Sontaga kwa bahenyi mo lethakoreng le legolwane ke gore seniors ba tla gapa 5,000 pula, maemo a bobedi o tla gapa 3,000 pula ha kwa di-juniors mohenyi a tla tswa ka 2,500 pula mme banana bone mohenyi a tla tswa ka 1,000 pula. Re ipankantse sentle ka be rone la lobebe lwa mabelo gone mo National Stadium ke ona gore tlanka bana tlanka malwapa batho ba leng teng ba ba sologelang ke gone gore o sologela a re batla ona le batho ba tshwana bo Lungo Scotch Anthony Pesela ke bangwe ba re tle re ba lebile bo tsaone sebele ke magareng ga bone ke bangwe ba re sentse re ba sologele mme ke tsa kere le bo banyenyana ska nete ra ba lebala re na le bo Sethunya Majama re na le bo Same Mohutsiwa ke bangwe ba re tla be re ntse re lebile gore ba ka dira go le go ntle hela thata mme ya ka ke tlhalositse ke kganya tlanka malapa tlanka bana go nne monate go tsena mo nakong eno lekgotla la BAA ke lone hela le na le batabogi ba iponetse sebaka go re kgaisano tsa di-Olympic ba le supa gareng ga bone setlhopha sa relay sa 4x400 meters sa borre le tsiletabogo ba ya Pontori Lungo Scotch ke thobogile Haingura le Tshepiso Masalela gareng ga ba bangwe e bile bana le tshepo le tsholofelo gore ba tla tswella ba oketsa palo eo. Segolame baeng BTV Sport Gaborone.
e re ka gote dilo makwati di kwatabololwa mo go ba bangwe boraro jwa ga Fatima Dino wa the Jungle Queens, Hilda Binang wa jone Netball Club le Keletso Gonto wa BDF Cats ba tlhalositse fa ba ithutile go le gontsi mo leetong la bone kwa lefatsheng la Singapore ka lenaneo la Netball Super League International Player Program, mme ba supa fa ba tla kgaogana botsipa jo ba bo amoileng ko le ditlhopha tsa bone ka go farologana go tlhabolola motshameko wa boletloa monogae. Mahatla Anku a itsewe ke moegami ka tle go kgakole le kgomotso sefako. Makgarjana ba ba thopilweng le bangwe ba kgalo ya Afrika ka ngwaga wa 2022 morago gore lefatsheng le fenye kgaisano National Cup kwa Singapore ka ngwaga wa 2022 ba tlhalositse fa ba lebogela sebaka sa ba se filweng ke ba Netball Super League International Player Program ka gore maitemogelo a batang ka one a tla tswela lefatshe leno mosola mo go thabololeng kitso le boleng jwa motshameko wa netball. Dilo tse dintsi like la ke le kwane ke nna ke latsa wa management from police ke ba bolela ka yana gore go iragala ka teng go Singapore ke ba ra kere even the welfare di player ka kwano ka go dirwang ka teng, so I just feel gore le rena ka kwano re ka ithuta dilo tse dingwe e be re kopa from them, so it was a very good experience for me gore be ke le go Singapore ke tshamekile Super League ya bone. Yeah, even the discipline ya bone, the way they do things go khata tota. The exciting part ke gore ne ke tsamaya le batho ba ileng gore ke a ba itse, you know, my teammates Fatima le Hilda ke bang ba ileng gore they were like very supportive, and I want to believe that they were like very proud of me as their junior kana their younger sister, I would say so, because batsamile kwa hela throughout the process ne ke bua le bone ke ba botsa gore me gone go ntse yang, because Hilda ene na experience, she's played there for like 4 years or so, and tota ne ke bata support from them which they actually gave me and which made things better for me. Boraro jo bona ba tswelela ka go kgothatsa batshameki ba bangwe ba motshameko wa bolotwa go bereka ka thata gore le bone ba nne le sebaka sa go ka go tshameka ko leking eo ka seo se ka ba thusa go gola mo motshamekong le gone gore ba kgathegelwe ke dileki tsa mafatshe a mangwe mo ka ba dira letseno la go itshetsa. Tota go na le difference tona between bolo ya rona le bolo ya bone. Bolo ya Africa la Asia is a bit different because gore le ha re le ka kwaela bone ke batho ba dumela mo speed mo bolong e tsamayang, so kwano mo Botswana like re batho ba re dumelang thata mo patience, so but bolo ya bone I just feel gore ba taole o le fit tota gore o bo gona go e tshameka. Ha ke itse gore ba dira yang, but like ne re train only 2 days, but ka weekend ha le ba match go atabogiwa ka reng ke heletse le nna ke tsere tsana mo morale re bona gore no, this is how people do things, so le rena maybe ya ka re tsana go Botswana le maban let's get training ya police, so ne ke ba bolela ke le go ba bontsha mo gongwe le mo tselele gore ne re dira ka kwa. That I would like to say work hard, maintain your fitness like throughout the year, because you never know gore wa go bidwa leng, you never know gore ga gona le competition leng kana ga gona le selection leng call up leng, so just do things the way they're supposed to be done, you know, do the proper rehab, like those train melo wa gago ha o feel gore me gone ka re go ha melo am ha wana sente, it's okay to let the body rest. So yeah, that's what I'd like to say. Work hard, keep fit all the time. Boraro jo bo gorogile ka mafelo a beke me ba tla thamalla ko mabaleng jaaka le ke monoga ya Netball e tsena mo tikologong ya bobedi ka mafelo a beke kwa dithopa tsa borwa le tsa bokoni di tabong di rwela maemo a go fetsa mo go tsa ntha tse ferang bobedi tse di talola mo mampudi kwa makgaola kganyeng a di-nations. Kgomotso Sefako, BTV Sport, Gaborone. Ba rilaganye ba mabelo a Nkashi Classic race ba ne ba tshwere dikgaisano tsa mabelo a mokoro kwa motsing wa Ikoga ka bokhutlo jwa beke go bata mopagami wa mokoro yo tsapogang go feta botlhe mo tota mo kgaolong ya Okavango. Bakgweetsi ba mekoro ba ne ba tsile ka dipalo tse di kwa godimo go ka ipatla phatla kwa se ka makgaola kganyeng. Karolo ya ntlha ya kgaisano e simolotse kwa Seronga mme tla tswelela ko metsing ya Boro le Maung kwa le gone go tla tlhophiwang ba ba tla fetelang kwa makgaola kganyeng. Tumisang ke lathilwe ka pego. Makgaola kgang a dikgaisano tse tsa Nkashi Classic race a solofetse go tshegediwa ka kgwedi ya Phukwi e le malatsi a le 20 ko motseng wa Maung, mme a tla bo a le mo pakeng ya BOSUPA. Mo ngwageng o go tla simolodisiwa setlhopha se sešwa se se bidiwang mixed race kwa go tla phadisanang bomme le borre.
mo ditshianong tsa mokoro re na le di-category tsa bomme borre banana bagolo le kopano ya bomme le borre mo mokorong o mongwe hela ba hudua ke la ntlha re ira mix double re itumetse bile re sentse re sentse go bona bangwe ba rothega ba i-registera batsadi botlhokwa ba go ira event ntseng yana ke gone gore re rotloetse ngwao ya go dua mokoro re baballe re sireletse ha bona ngwa gore tsentse le banana ga re batle gore ba latlhe ngwao e botlhokwa kgosi ya motse wa Ikoga o itumeletse mabelo a Nkashi Classic mme o eleditse gore dikgaisano tse di latelang di tshwarele mo motseng wa gagwe re mo ngwageng wa bobedi dikgaisano tse di tshwarelwa mo motseng wa Ikoga last year re kile ra bona ba Nkashi Classic ba le gone ha gape mme le ngwaga o ke tsela gore ba ha mehela tsholohelo ya rona ke gore re bone khaisano gongwe makhaola kgang a tisitswe ha mo bontente jo bokana-kana jo ke keletso ya rona mehela ra tshepa gore gongwe ngwaga o ta re ta bona makhaola kgang a le honeha ke tsholohelo ya rona ba gaetsho batho ba go bona makgobokgobo a mantea ba tsaya karolo mo mabelong a ba supile fa kgaisano e ya mekoro e le mosola thata ka jaana e tshegetsa ngwao ya bone koro re tshula re hitela go tsamaya ka mokoro re kgona go tswa gare ya seronga re tsamaya ka mokoro re kgona go dua makgowa kwa ke le phola ra hape le gone ke tsamaya le makgowa tsa re mokoro ke tholego ya rona mo Ikoga kana mo Okavango ba Nkashi Classic ba ne ba patilwe ke ba Nkashi Knowledge Bus ba ba neng ba rutuntsha beng gae le bagaisani ka tsa madi le temothuo Dubisang ke lathilwe BTV News Ikoga Motheso kgomo ya mafisa o e gama o ntse o lebile tsela a sa igololetlo le maro tsa metshameko di be khutlo go nefa tshile bogejalo kgaitse dia ke amantle ba bilioneng a ronolwa jalo ka puo ya diatla re bo gape ka tsanako ya boroba bobedi e letsa sekgowa tsa tipoloapi di alatela Officer go apoge mafelong ka bontsi a lefatshe leno mme mo moso go taekutsa go le tsididi ko Francis Town ka selekanyo sa borataro ha mafelo a mangwe ka bontsi a lefatshe leno one go taekutsa go le tsiditsana ka selekanyo sa lesome go eng go lesome le boraro mme ko shobe gone go taekutsa go le bothito ja lesome le bone kopana matenga le lesome le botlhano ko kasane mo tsekologong go taekutsa go le bothito lefatshe leno ka bophara ka sena sa bothito se tabo le magareng ga masome a bedi le bosupa go eng go masome a mararo mme fa re bella ka mafelo a na beke mafelo ka bontsi a dikgaolo tsa borwa ba go kgatlheng le kwene go tapoga mafelo a na beke go le bothito mo tsekologong go gantse le kgalaga le gone go tapoga mafelo a na beke go le bothito mo tsekologong dikgaolo tsa tshobeleng gape le tsone go tapoga mafelo a na beke go le bothito mo tsekologong go le gare le bokone bothaba le gone go tapoga ka tsatsi la matlhatso mme ka tsatsi la tshipi gone go tabona la ba tsamaro go boro ja kgalagare le bokone bothaba go le bothito mo tsekologong The evolution of human development was a story of steady progress from 1990 when we first began measuring it all the way to 2019.